niliklar at BP, pinya birta ang tonpen arjuik tham. Thengpi rong arna minute pasarlam theson sing non maloma kai digital kai pamat inno bunit along mobile home ni home thom ke do por horbanke mobile home news channel isi po akai nang le rock tanglo lason thot si non malom abang putin along ta mobile ki do rep penajok aning ke hang link si news channel ching po red lo kalili kalanglang abang do visit minute news channel hem pura kalili kalanglang asai ke claim thapatum si nang ong bomlo Lapuson news channel kangpu ke ongware da joini methang media ron mate ethics role media ke claim nang ja ron kachinia webpin si social media long kalili kalanglang news pachithang thap pachithang prutitia jok rada tumaphan pamang hupen danglok rada phan ahok perabir ta ppc ke ther ke hap nong no ke jobang si claim rong lo News channel kangpu Japan arona lowe pin setame a news channel abangke aning hang a link si ing pupon bomlo bonda bangso kalili kalanglang a news channel kangpu redatum ko anajak ding hilang athe sarkar mate authority is sing tang kring aron pathik pon tanglo nangli jongheli district information and public relation sai hemalong NOC mate news channel kangpu aphan no objection certificate aphan hangdam sita DIPRO sai hemalong penabangke longpon pelo nang li NOC longji bonta arona tengpen lapen akaprek kenang soda dimalong pen NOC chepon pe pulute nang li DIPRO sai hemalong pen NOC longpon pedetchi tangte kun not pen lo NOC ke pon papang nang li tum chini ma ahok nang li tum DIPRO sai hemalong pen news channel kang puji aphan NOC nang ji pulute aprang sinali tum karbyang long digital news forum mate KDN FSI hemalong pen NOC chepon nang ji Pinpur में नॉन मालूम फेसबुक पेज इनपु क्राइसी मीडिया में पेन कोमात ने अपन के थेर के हब तांका के हंग आहोक हे बिरता की पी कोमात ने अपन नोंगनो के जो लाहुई हुई अफाई बद विकतांगलो जोंसी आहोक पेरा फेरंग के पुलते लसन के क्लेम लॉन्गली कोमात ने आरोन रे कंट्रोवर्सी पर्सनल अगेंस्ट तो कोक हिन अलम थे आर्जुदम सी आहोक पेरा लम थे के पकलांग नंजी के जर्नलिस्ट अतुम आसायामो वेकलो bonda non maloma bangke tangka joini aja hak artak tawi arisotum mobile ot cripen page impu po media puje krongsi tangka ke hang I ke ther ia disimsi pinchong I detlo anparta arni wangsi portal channel kimi kangpu ajok ang thek ke akisungsi klanglo lasinon pen ke DIPRO pen NOC pipelo jongsi DIPRO pen NOC mate registration away a portal channel ke do anke moko pinya ke sung follow kahut law and order atum action and seta DIPRO KDNF pen thangnat kachirap tun awelo lasi jongsi komat ne bang pu bang phiatum DIPRO along news channel amen pen NOC hangdam setami KDNF pen recommendation alo pidunde polote DIPRO sai hemalong pen abangki NOC long pon pelo মাজা ৰাইজৰ মাজত আৰু যিসকল নতুন ডিজিটেল বা পৰ্টেল নিউজৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন তেওঁলোকৰ পৰ্টেল খুলিবলৈ আহিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে যেন আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিজিটেল নিউজ ফৰামত তেওঁলোকে তাৰ পৰা বস্তুটো মানে স্বীকৃতি লৈ পেলাই আহে আৰু তেওঁলোকে তাত ৰেজিষ্টাৰ কৰি তেওঁলোকে আহি পেলাই আমাৰ ইয়াত মানে আইলো বা যিকোনো NOC বাবে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই ব্যৱস্থাটো আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যাতে আমি এইবাৰ পৰা আহিলে নতুনকৈ পৰ্টেল বা যিকোনো নিউজ চেনেলৰ পৰা আহিলে আমি এইটো ডিজিটেল নিউজ ফৰামৰ পৰা আমি মানে যোগাযোগ কৰিহে আমি এই পৰ্টেলসকলক নতুনকৈ তেওঁলোকক পাৰ্টিশ্যন থেংক ইউ News report KATV News.
Kidam tang Prenipai Troxiar ni Tikilangjun Sports Association Patruak Lamalong Tikilangjun Sakti Kendra Hinpen Paturpi Ponsi Arunadoi 3.0 ceremonial launch amai kedengdun. Arunadoi 3.0 Kangpua Maya Long Kachetong dun ni Marlia Tumapan Kumat ne Jongsi Aprang Pen Long Bom Sidami Non Long Tutedet Pulote Prabjin Pen Arpuke Pek Pon Tang Atumalong Kahum Richia Pan Tan Pon Lapen Kinang Sodado Bank Passbook Aadhaar Card Lapen Ration card kajisik pamejia phan than paklar pon. Bangso porahut non kachari bom BJP sarkar atum ason kaching thora sai ke claim pon tang lapen. Korkanthi constituency along ke ongdung kaching thora sai ke claim pon thujia phan ke deng pon asai aputhak klar dak pen than pon. Bangso Maya Long Alhisar Poman Pen KAC Speaker Raju Tisto Kachitong Dunalong Excise Development Board Chairman Sundar Singh Kramsa Samilangso ITDP Development Block BDO Junali Nart Barua Korkanthi BJP Mondal Committee Klembangpu Ajaingti Sakti Kendra Longki Teronatum Pendanglok Tikilangjun Sakti Kendra Keparlu along Long Pro Polling Station Mai Puchun Bang Lapen Urunadoi 3.0 beneficiary Ani Marli Ke Ongdung Apai Chetongdun. Doi 3.0 penangan Ani Marli Ke Ongdung ke arang itu uparjan. Bangsalan jumlah itu market namanya sini orang mau penjadi cuma mengi dia bisa lebih itu kelong itu dia News report KATV News. West Karbi Anglong MEC constituency sirkap angkang along Bharatiya Janata Party ajakong ansusi ke pangtang tirthi pen ke padu pemme pen ke wangji ke lik ke bi ke do an ke haidun etja phan isi thedung asai ke deng pon ke Yuwa Morcha ST Morcha Mahila Morcha Klembangpu bang piatuma phan invited api pini West Karbi Anglong district BJP metha sai hemalong ajo porphai trokapor pen chetongsi West Karbi Anglong district Kisan Morcha maipu arson ronghang Hamren ward number ki thoma phan ingwai ponsi amana pen ki pi pen karcho pon sonthotsi other backward class mate OBC morcha mai putika dodge karki Hamren ward number EC aphan ingwai pen archo ponsi pere phelengdun alang litum pen ning arong chen pen ar pudeng dun si ning karong alam the pherangkyang no lam the chipakla halapu kisan morcha mai pu arson rong hang pen lam the ki jaya hut Jasmet BJP Assam Pradesh Maipu Dilip Saikia, Assam Pradesh Kisan Morcha Maipu Pankaj Borbora, KACCM Dr. Tuliram Ronghang Lapen District President, BJP WKA Radip Ronghang Apan District President, BJP Kisan Morcha West Karbi Anglong District Arpu Kipiapot Akero Pipon, BJP Kachari Pon, Sai Katiki Aputak Nili Ning Aklong Pen Arpu, Nangki Piateng Klem Dampon Popusi Perangkiang no Lamthei Pachini. Hamren Pen Chandra Singh Ronghang, KATV News. Pinya Birta Kilan Sikang Tonlo, Domi Thakmi Kardong.